Pamirsa joget bumbung mewali kesolahang ring pesta kesenian Bali. Rauhi mangkin keangganin Sanggar Seni Cipta Dharma, Banjar Sigaran, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Duta, Kabupaten Tabanan. Tios angin hiburan, kahanan inucap taler ngadunang, cerita miwah gegiras pengiping. Megenaring kalangan madya mandala, Duta Kabupaten Tabanan nyuguhang pat-pat unteng cerita, ngelintangin sesolahan joget bumbung inggi punika, tresna pegatin derama, nyakin jek puda beli, salahan pitara, miwa bungan desa, tios pina kehiburan, joget bumbung puniki taler ngicinin kahanan anyar, ring sesolahannya nih. Yening ketanyane joget medal wantah keiring suaran gamelan, di tepangan mangkin kejangkepin antuk ceritanya nih. Tios ngedautin penonton, antuk uning ring cerita tersesolahan para tokoh, para pengibing sane kayun munggaring panggung taler kepanggih gegiras pisan, ngadungang igalan sarang pergina joget. Ide yang Pramawinesa disubani rarisman sabar kemetuan berpisah kadno rike medingdingan ring sejeroning keginan pekaryan sampun kemanggungan. Joget bumbung sane kesolang, tios anggen hiburan krama, taler medaging piteket, ring sejeroning ngelintangin kauripan. Tetujuannya mangde para penonton merasa senang, ngaksiang saheng resepang tetuwek antuk ngelintangin kauripan. Joget bumbung Duta Kabupaten Tabanan taler becek ngibur penonton, kantos sesolahan kepuputang. Juliana, Bali TV.